Alright, na mambura ya tuine chietu nende atikura ya tieri ntuko inkai mambura ya Red Rate nende ya kibangairwa ya season 2 na ya kedira ya tariki nyanya mweri yuena naka na wenda njiri mbudu injuma mosi yete nende na daine nende inkwenda kuidira ngie kwa ya tigiti yotheri na boni ukulukira nende weko scan QR code we KTV yeku kaitene kaka notonya kimutandao yuan www.werudigital.co.ke na wakuma nende kimutandao yuaweru ukamba kwedira wicho kwa kiachure bichudhu sana na kumanya bune ndino edire uri umuntu barabakamba kwedira bagichi ndaira tigiti kuna ndi mambura utingenda yedira yayo kulukara nende ukedira kuina ini mwanya bario kinyaka manwende mbad kendo utira no kundo mwago yorwembo yoro kedira nende uwekenaira imambura ya twine chedo season 2 yara kedira imuchine munene wa Nairobi tariki inyanya mweri yuenana kana 8 Nerwene ndi itariki thatu kune ndi wedro kiringa mathabu ya kubwa ikonania yotiere mwaka yumwe na kiumia kimwaki twethira twekinya kithurano ne kinene kia 2027 bobo ikarika asiasi bambirite nende kwethira bakibangana kia no muntu akiringa mathabu ya kia gisiasa mathabu ya ramanene yari gutira wina namba iracha utethia kuyukia gitekina IBC nedrete kitantumiri kinya yantubarabedrete bagicyandikira kia yaringe kura na barabete nambere ucyandikira na inamba nende kwedere kidara Nairobi nene nia siasa mnomnone neke gite kyamutongeria wa mugongo igatika shagwa akiwa ina namba chiakie nwe Rais Ruto akiwa tiwa muchinda madhabune ya siasa orakedra ichinda tutamenya indi rwiro rwatuketha twene runende oroboirware ki mubango you the Monday perspective atumba kwithira tukibangaira kiumia okulukira rwaria nende atuketha twena ruontuko iye rwari eriba kwani bareketi kwithira nende baikinya atukeka yikaro nabo na twaririe namba ina njirendene no withire kinya witwa ya maoni ya kunende yereko ukonie mathabu ya namba yara kwithira kiringawa ni siasa ba ende mbere yara tukirite rito kindeto chaweru daitatu Yareto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kristo kukiridana na atungeria wa parish kuthingatira kuingatwa kwa referendum mweru kaniseni ya Mukoi PCEA. Abangao kuma hapa Eastern Yonde gweka ikaro thirikari kiboria gutigira kwina winge bwaritwa machukuru ne yautea akari athiruga iti kuria kimera kitatu nyedwe siasa bakiwa tambaru mawatho ya Mira Promotion Act Nerware kire the Monday perspective turetegera ura siasa bakwithara gwichwira namba mbere ya kithurano kia 2027 Teto cia weru Mwanatwa mathithi ya uroberu ene Purity Richard na ngetwa Phineas imana ndatuchero thetu ikamberia aichuchongwa Nukumirite gisangasa kaniseni ya Mukoi PCEA karone binene bya Mugumango Parish arama bizaba parish nende bakurekana kweria kwebelia Reverend Justin Kabubu kaniseni eu na Kristo baraba koyori ni mudhuro yomunene ndi bedirita bakyolo tautongeria ba parish bakiwa baina rumenyeria rokukara bakinga thinjiri bakiwa wakaitaka kinyati diretie mieri itandatu mbere ya kwithira kiambireria ninde kwengwa Martin Mugambi aina ripoti Gichanga chai kiumirite kanichani ya PCEA Mukoi Mugumango Parish Reverend Justin Kabubu akengatagwa na atongoria ba parish ya Mugumango. Ndene kabeja kwenga mutungatiri wetu munde na bakimwenga wana sababu wana bareza bakamwengera ntato iteo na ni aduli baba kanira na baba angebe gutwa session tutize session nimbi na tito tumeteana mutungatiri wetu atiri Gichanga chai kiumirite kanichani ya PCEA ya Mukoi Reverend Justin Kabubu akerekanaga ikwengatwa na atongoria ba parish ya Mugumango. Ko atuka ati ilala na kabene na gutemu kalala nene muche ni uto karibu ni nini na kula ingine tuyo tutaki
aduli wetu wa Mukui, tunataka kanisa ikae hivyo, ipungwe kabisa. Tutaki maneno ingine. Malega tuene aduli ya kanisa na bangene babo tungali. Kabubu aithukiritwe ena atongoria baba ba parish kuringana na Kristo na nkinya karibambarino akirikanaga igutuma ndogo cia wendo na athuri kane kuruba kanitha eno. Mutungatiri wa mbere aria etagwa Njoroge engirwe ontu tutereirwe tweja mutungatiri wetagwa Mbeth engwa ontu tuterewa ino ni antu bana obisi ya parish ya antu bana session clerk finance chair pealing elder na treasurer ne baba kwandika barua bakauga mutungatiri yathi athiete ko ukanitha wa PCA wa mtu binafsi ne wa biama ne kiama kile kokiaugile Kabubu na maiti kendengwa. Sisi tumesema bila Kabubu hakuna PCA Mugumango East. Kabubu alimeni hapa mpaka wakati kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Na mabisa bangawani boriti nende gutigira nkurukia ritwa milioni yele bakuthungira kechukuru chioteana kinyobundi tumeria yumirete kirigikaro kira kigwetherete nende kireta mabisa bangaw kuma apa Eastern Mambura yakinyene andikiane ne muthuri murioki na report ye. Ni moroto jo thirikari na gutigira nkurukia mbembe milioni jire bakutha bagita skuru chiotea nikenda gutigira bakutha bakiona mathomo jara jakapatetheria ukabere na nikenda kurikithio ntububu mabisa ba thirikari kuma maturene bitho baretetwo amwe nikenda gwitwo ntububu arabakatetheria na baba gwita maskuru aja nonto president wetu William Ruto na deputy president Professor Kithure Kindiki ne bamwete bo gutetheria youth kunenkera youth opportunities nonto ibonete siasa bara bange ba upinzani nguge yao ni gutumira youth lakini na ndi thirikari ya muyuthi wonthe kinya uri orinja utona opportunity na ndi achuwe ale tugitivate chietu ayo opportunity ayo kinya funding nikenda bombo tumba kwithira twina youth baomba kunya ku create jobs themselves na bomba kuandikwa na aja ngugiri nyingi ipokuona Kenya na ndi na ngui nyingi mono area housing kazi maju. Because as government, we have committed to having 2 million young people in the TVET institutions by the end of this calendar year. We have created the occupational standards. We have come up with the curricula into which we are ready to craft this our young people. On tubobo bumenye na kinyamutongira mugongo kugatiana bonde braba keta skuru ichi akageza bakiriro mbesha na thirikari. The issue of funding has come up, and I have been able to restate that His Excellency the President not too long time ago announced that we are going as government are creating a pool of funding for our young people where they will be able to apply and get funded, and when they get employed or when they start their own enterprises they will be able to pay. Something we can implement as soon as this coming September, and we are able to roll it out. So we as government are going to roll that one out so that our students can continue learning. Nikenda very njeondas betu assistant chiefs betu DCCs bonde kumadhai within a short period tumbe kuchwa youth bare na toa president na tuina statistics ya ibangana tukomba kubabangira bwega na tukuge ne nguge ya president wetu na deputy president na thirikari yonde ya Kenya kwanza nonto ne moya bottom up ere promise gitarakura nonto ba in there at the bottom of the pyramid tumbe kubatetheria iromba nikira sheri nana prabenja na bena kanyaga kuthoma pethe bakigatumira kera kwera youth barabadrete form 4 na batamanenji gukinyira grade cia university bakumeke TVET institutions but choose any course
kenda baba kwate iroto biao nonto inya tu tukithira chusire agriculture tutigithira twiri aturi gukurukira skuru indombere kwa yangugi ira twetire wa rongo rutero wa England na to njire kuita ngugi rutero rwa agriculture na ethiritere ngugi otethio mono Muthuri Murioki Weru TV Mutirio Kangangi Akare kumagesio bunge kiabureni barianite na rwaria rwegie kwathurana Kirimara bakiwa rwaria runene mbeu cia kwana rumena na kirwaria nene na kirwaria rutiumba guteithia Kirimara akiariora wa RMC Peter Mutuma Kalembe ugite Kirimara akiumbaga kuthegea gisiasa ranende bawatanirite amona kuringa kura chono chikira ikabone kimwe banta murangiri aina ripoti ye Atongeria kuma bure bare ore wa RMC oriro rera Peter Mutuma Kalembe Martin Muiti ora kurwira giti kia MCA Kirunari na David Mwangi ora ni murwiri giti kia obunge gicigo mbunge kia bure bameneretie rwaria rura rwitite na mbere rwa kugwania Kirimara gisiasa kiraito kwa murungi kwe tiacha ethero ne gukaria thani yaku ethero tiacha ekwethirwa gogwe utikaritie antu isasa no kwaria bwa goka gwatukaria kindeke nonto eruke deka wate erigo detere kaya lakini otikwira antu bamiru tutibatere kwathukana na Mount Kenya West na tutibatere kwathukana tubatere kwatha twigintu kimwe oni tagerete na mabungo tikire makibatire kuganwa tubatire kwatha twi one people one voice na nikenda tumba kwatha twi na bargaining power na nde onire kirima kia gitanua ri anga gitanua jaire nuntu na nde mami umite west baba umite east na nde Mwangi akethirwa rembi te anga gitanua so ndwaria yu they are very insensitive talks na indwaria ikwarua ni atongeria baria ba no gua ba uthugania ibugite Kirimara kibati kwa kigwatanirite kenda kuongera ugyo no aria bagwetete ati munini wa rais Kithure Kindiki abati kwithirwa kiromba kura cio rais kanyaga Kindiki igakuromba kura cia president ethirwa ibo kwenda kirima kethirwa kigwatene mbere ya bwathurana atokuga Kindiki 2027 for president that is it na gutendwa aria inge tukwenda ethirwa ibo kwenda kura cia Mount Kenya West ethirwa ibo kwenda east ye baki Kindiki turenda kugwatana janchungorwa ntigiri no ntubira tukwenda igiti kia president kirouma west kirouma east bila tukwenda igiti kia president tuina numbers akiongera Kalembe nkurukino ugite kagita gaka igatongera bara bakona kana kukuromba munini wa rais Kithure Kindiki gukarani na atongeria baba amona kuthikira muingi na te akurwaki na kiraito uroka tukuromba kirira rai utongeria ibwetu na ndakura chokera kwinto rutumia chokera nchiru otejo twira kaire meru ibatu tukuga otomba kwethura igitara nkuno rire no ambire kuria igitara yetu ria batu tubatere kwithiro tukwaria Kindiki nagwe otomba kwethira gogore to meru andu weja kuriongera andu jababe na thina no me meru ra wetete kuriongera baba skondagama ni andu bara orende bakarire nja na bathithio ngitare go bariongera lakini take time we mwana omwethi tebagira ito bagwikia kuriongera baba skondagama no ndu utibibike bakwira ingono bau ni ankai cietu cio twira gwa kari anga kirimani mo anga kirimani miro anga keja ke anga kirenge nkiripotera nteto chairo kuma ruire rorera gicingo mbunge kia bure mbeta bantam murangiri Ngino kuna temu bunge wa Tharaka agitonga murungara na teaniriti nini nguto ire kwethira ikithulunka ati Rais Ruto atukia Kindiki munini wa kikirithurano byete bya 2027 akiria kaitakara ya kuyungite nende chukuru ni auto ya kini murungara ugite kuma aratura atona munini wa rais umwe yankurukia Profesa Kindiki akiwa ina wetikio akethira gita na mbe ko itira akiota ila kanya kamunini wa rais lakini yotuka rais kithurano ne kia 2032 Martin Mugambi katumenye nkuruki Mubunge wa gicigo mbunge kia Tharaka agitonga murugara na thietitie ati gutire bundagitari William Ruto omba gutakithurwa Kindiki gutuika munini wake mwanka wa 2027 ndienda washua antoba Tharaka Nithi County antoba Meru County antoba Embu County Kirinyaga Mount Kenya yonthe whether east or west that gutie bantu
deputy president wetu Professor Kithure Kindiki athiite mantoni wa kwirwa akarutwo deputy president kana gitu taiku kama ndinakika na imbiye President William Samoei Ruto atienda kuruthogu Gitonga augite kindi kiari na bionthe bira bikwendekana akenda ndagitari Ruto kuthungira kiri muruta wa kairi gutongoria nthiguru ya Kenya akiugaga no emwitigikwa buruna nkinya ena namba cia kura kuma Isiolo Meru Tharaka-Nithi mbuna nkinya Kirinyaga. Number 1, Professor Kindiki na kuruta wira yake mwega muno is knowledgeable na naije kuruta wira na President wengwa enkare ni yake neraga Kenya ibwanenkere the best deputy president uro untevia. Idu number 1. Number 2, Professor nendeto muno Kenya opinion twe kuruto na nene baba mirutete wende ali na 56% rating ya approval ya kwewe na kwendekana ewe kithina mbere na wira yake kwogwe akali uyu muntu kuone na gutu unite ti muntu wa Tharaka-Nithi wenka twa Meru twa Embu twa Gema uyu muntu wa Kenya nzima. Njinji aritie mamare cukuru iyo bundi yake ni aragutethagiria cukuru no kuthungira akirirwangirwa CUPS kenda gutigira arito bacukuru no bagutetheka na mbeca cia kithirikari. Cukuru yetu ya Kini Technical and Vocational College yagirina ku register na CUPS. Advantage ira nene muno cia CUPS ni number 1, officially you are registered at a college. Number 2, capitation based on monona bara registered under that placement. Non to batwana torabu yabo kigwata and water view. Number 3, advantage ira nene muno ere yo wega ni kwigwa twana tuito nenkagirwa grants, loans na scholarships. Yaro kithoma muthia arito aba cukuru no ibataranitie mathina nkuthoma raba gukurukira kiri uthomi bwabo ntugo kagitani wagakuba gikathaga gitonga murugara nontu bwe kinya riake ria kiao antu ba automotive ngari yao ta gutuika ni nkuru yani itinkari bomba gutuika ba utumagira yani gutuika inyamungi fashion ndio antu ba kitaling batiene equipment ya chakugana na antu ba electrical batiro de tekigerio ngero gameta no to gotweka equipment inu mo tikinyite antu ba fashion nyabo bati equipment tiriogo itikugana gokube kiri potrandeto chaweru kuma gichigo mbunge kya Mara mbitagwa Martin Mugambi. Nangino kunate akari kumadhiro gaitigisi ne Kegembe South ni boriti atungira bagi siasa na kinyawa timbaro bonde gotiga kuringa siasa na Miraa bakiwa kimlakine ndi kyo kaumo kamwate kirimichimi ngemirigene Gembe bauge tinende unto bone ndi podirete pokreto anengabana mutumanto edingia ni bote deri kimrakina njira ya kureta mawado ya Meru kenda gutira nende ibakugunika Dennis Mugendi na ripoti ye mwere kuma ruare na batu togarie koro itothori na twamuturamira batu itunganete togarie koro togawa kerumikira twamwatethia ikyo muturamira no nto batu tote kuona mbia cia wikiana sukuru no nto iba inyelelia Miraa yetu no bagaturamira bariugani ya biashara ba Miraa bare babainyiritie biashara bagwita makatero ntubutumite bari arimi kumantere nigisia athirugaiti Igembe South kure kwijikene na urimi ba Miraa mingi ire yenda gwandeguru ne Somalia bakaringika bunene eruare kande ana muthoro kiareria manto yetu ja Miraa na bora tuinyelekete batu athirugaiti wand batu itoikwa tonoi na itoikwa tonoi ni anto kweyo tokasaia bae tokasetie miake mingi muno ra tobathurite ndene otongoria bo no tengwe batoritira thai tokwaria kwena aciari babainge bathithetie arambe athero baiketie ana university no tembi atwena cio tothithetie maketha twithithia maketha watwika inya mbia cia shopping cio ngwa ite kuoneka ana ntisi mbito ikia bio skuru mweri okenda ne tomine ne kwithira Miraa yeto ni ainyelekere anto ibato nyanyasire kwena musomario weto ndemwere kuma ruare
are na batu tokarie koro itothori na twamuturamira batu itunganete tokarie koro tokauga kerumi kira twamwatethia ikio muturamira no nto batu tote kuona mbia cia wikiana cukuru no nto iba inyelelia mira yetu. Gavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia bariuga niwe monokia wa bo gukurukira mawatho jekitwe na bari mwira kagita kiao kinya kethiro wanto bau ibaikirie igamba kotini ne kujarungika atukwenda kwira bwana ngavana mantu tiga ya bui mantu no yareta mbere aguthuka akira na kama manchi tona seria tiranje ya kulita ngwe bado na atu emindo ne atukuinyelwa nkura ngavana ruari turi nkunia rero ngiri 25 nkunia kunde torwe kunia menyeri ne kirwa ndawa ne yakarwa ruari turi magatero yaringanire yangi ya thatu ya mai sana na baraba tumita ruari turi ngwisia to ciethirite kuendelea atu tokaonga ngavana wetu mukono no toito kwana nuo tutethia nawe Mutuma nkwire batu tokarie koro twawire twi maurune yaku no kwana ngwira twaritira thero wa itibe kwiya na tukendelea kuwa inyambu na otebio tokera wa one time wetu tutethia bira bya tutethia imaendeleo ya tutethia ntakwenda kwira one time mbere inda miunga mikono na ntakwenda kwira one time renge no tutebio kuona ni kunga bana itokwira atiri ukauneru no ntobo antoba batu bira tokwenda itokwenda kuwa sheria we gekirita ngwe igenda batu mbote thuka no nturuare uke ya thiru mukari wa thiru atina uwezo wa kuthomethia mwana nya primary school na remerwa lakini weta kwa mawara mwana musumare thoma school irakwenda so batu itokuria ngabana atiri ngabana twenyumeku sheria Mutuma twagwata mbaru wete na mbere gwithira wetu tethia na rega tukona tethio Mutuma inya batu 2027 tugethera tuamwe na we mno we kiongozi wetu. Dennis Mugendi, Wero TV, Athirogaiti, Yembe South, County ya Meru. Right, na nikumira nendi kindezo tukada tukiona kanyaka kunoka ndi ugeta kronto tukada tuchokera na rono ruegie ikubira byedirete nende byekinya violent kumania nanchobinde ni wado ntere chia kamba kiegezi ne bunge Kement North. Wate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo uthongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona haruo tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro na cio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Muchama niyo kayothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenchia mutwaja kairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga igochenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice Mkombozi Fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio byetu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash,
kienyeji mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! Sionde ijina singo kusia morijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ngombe rero teria lita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuite maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwerijo mwe na ikendwa na arua na mwerijo mwake tega nkara tega ngukuito ethioga tueri tega isuitega pera itupato sanure we tuchanure nitobu wende gukura kiroremi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joy Max Feeds kirengoko ng'ombe ngurwe na ndethia ingi chonde. Joy Max Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joy Max Animal Feeds.
Rono tuba kudaiti tenambira kwa tanera na batu kenda tochio karani atinende komanda wa Boredi Nordimente no Ambrose Kialo na direti nende akili kidakiate muntu ngyo mwana tete otoro nyuma ya gutumira njobite agritentore ne yakamba kiarane nende kubikinyete biele nyuma ya wambere gutotoro njomandiro na tumete ntuma kire barabonde bombike kwedira banywete njobiende ni wado akibaro ikinyechibitare kenda bategerwa bere mantedira yakido kankoroki muduri murioki aina ripoti ye Speedy wa Northiment no Ambrose Kiaro nombete gutumbiri nandi mutungi nombete kuthwa gitoturo ari mo baria bombere kurigitwa nyuma kuthwa banywite intobite kwereka kumantesha kamba kia on 2nd that is yesterday one of the victims who were treated at Gitoro Mission Hospital succumbed. His name is Samson Muridhi. He was serial number 11 in those people who were treated and discharged at Gitoro Mission Hospital. When we got this report, Speedy akalomba ntu barabonde baikiri sibitari ona kinyakithira ibombere kurekero na bana mtu igwaje akakumbirwa mtu akoge akarike ndamba kurigitwa. Tumeongea na village managers na machief na assistants wao. Hata saa hizi tuko na officers wako ground. Tumesema ile watu wote wenye wanaweza kuwa walikunywa ile substance yenye ni sumu wanjitokeze, wasikae manyumbani, hakuna mtu atashikwa. Jambo la maana saa hizi ni kuhakikisha wametibiwa. Na tunawaomba wananchi, kitu kama ile kitu hujui ni nini, ni mzuri tuchunge afya zetu. Machifu tumewaeleza na village managers waende hizo mboma sote. Hata wale watu walitibiwa na wakaachiliwa, tunawaomba wakisikia ishara yoyote kidogo warudi tena hospitali na watatibiwa. Amubu augathineje yomenetia matangi jaja akitangairo ng'ombe roterwa showground akiundu bubu ibute na mbere guchunkunwa. Say that a report came around alleging that people consumed changa. We know there might be some changa dens and our operations are ongoing, but this was a substance which was drained from industrial drums. We are in touch with the Meru Dairy management, and I think the matter was handed over to DCI to get to the root cause of what happened, because there must have been what we call due diligence. The drums must have been ascertained to be very clean before they were given to wananchi. Muthuri Murioki, Waro TV, Mutirio Kangangi. Kaitona kauna ACC watigania Central Duncan Okech na tongirete timu njero ya mabisara nende badete musako yoncho binte mwanya nende irio ankamia na kinya kuna tekera musako yo ware njankabo chidukiri mabisa banende bonete kuwata na kwenyangia lita manana 50 chembogita na kinya kwenyangia madaga redera tumairo kudondeka ncho bie Brian Kimadi na kujirete musako yo na tutumira report ye. EJT Cinema ni ntangurutano ya bisaba gitengo gikero kya ngapu batongeretwo ni komanda wao na ACC watigania Central Duncan Okech na endie Banchobi ndege na watho. Bobo ni nyuma ya bisaba bagwikinya ntere mwanya jatigania Central iria mwankamia na kunate batigirite bagwitura na kugeria kugwata bamabadi thia Nchobi eje. Vomiwa juzi, maana yake ni National Government Administration Police Units. Na kazi yetu aswa sana ni crackdown of illicit brew and other substance. Juzi nyinyi wananchi muliona serikali ilitupatia kitengo cha ngapu kufanya nao kazi. Sasa tunataka kufanya kazi pamoja na wao. Tumeweza kukamata pombe mingi 450 liters of illicit brew. Tumejaribu kukimbishana nao, wametuona wakiwa mbali, wamekimbia, lakini tumemanage kukamata. Na kwa sababu hakuna wenyewe wamekimbia, tumeweza kuchukua hiyo distilling apparatus, wale walikuwa napika chang'aa, pombe ya kienyeji, muratina,
na Mogasha na yote tumeteketeza. Niyo ntukinyabujanire na urito nyuma ya bamwe kumatoka ACC okecha gituma ntumwe ndito kiri baraba kuirikana ninde makoya nyuma ya kwethira baitonyete kiri urugi bwa nchobije kwa wingi. Mtu anaitwa Makena, mtu anaitwa Gasheri, tutawakujia hata kama ni usiku wa leo. We are coming back for you. Mambo ni matatu: utoroke ama ujisalamishe ama sisi wenyewe tukukujie. Mwezi uza pombe hapa alafu muharibu watoto, muharibu wazee, wamama wanalia, wazee pesa yao inaisha kwa pombe kwa sababu Makena ameweka pombe kubwa hapa. Hatuwezi kubali kitu kama hiyo. Nataka kuambia kusema hiyo kazi ni mwanzo, tumeanza na bado tunaendelea. Na nande romba raisi si ojo kiriakari. Wakati wowote mkipata kuna pombe mtu anapika hapa mtupatie. Tunataka watoto waende shule, tunataka wazee watekeleze wajibu wao nyumbani. Si mzee amelewa mpaka hata sasa hawezi vitu zake. Reporter Antato Sauro TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Nagana kuna te MCA badarakani dhiba tungeretwe ni wa mukuthi malu kumarengo ni bwethirite bakiolo ta atungeria kuma Mount Kenya West gutiga kwa girandoni munini wa rais Professor Kithure Kindiki njira ya kumwita marietwa ya kumumaria na kinya kumwagira giteyo ibamenete mutungeri wa DCP Rigathi Gachagua bakiwa ne ndenu eterite kinya kipangana kia michamani ya gisiasa na kureta guns Makena Mbabu na utariria. Mweba MC Starakani dhina bamweba bareba kuromba ite mwanya jage siasa Tharaka batongoretwe ni MC wa mukothi maru kumarengo ni bameneretie mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua munono ntubwantu baria kuthina bomisemanio baria bakubagweta hata nguns. So wewe Gachagua nataka kukuambia wewe hao ngunsi ambao unabeba kutoka pande zote za Kenya au watu wachache unabeba unaenda na wao mikutano unajifanya kwamba eti unawaambia ni one term. Shetani afanya nini? Shetani afanya nini? Sisi tuko kwa serikali na Mount Kenya tutasimama na lazima tusimame na sauti moja. Tuache madharau na tuache kiburi na tuache kuimuita majina ati sijui Soprano asijui nani. Kwa sasa mmegundua ni Soprano kwa sababu si wa pande ile ya Kenya. Ni bagwatirite nteto jia munini wa rais Kithure Kindiki gutuika munini wa rais Githurano tuthiete na nyumani gutuika mutongoria wa Nthiguru 2032. Na watu wa Kenya wote tumeamua ya kwamba tutasupport serikali yetu na ili after 2032 kijana wetu tunampa nafasi naye akuwe kiongozi wa hii nchi ya Kenya. Tunajua kwamba Ruto manake anajua Kithure Kindiki ni mchapakazi, vile amechapa kazi ataendelea kuwa naibu wa rais na watu wote katika eneo la mlima tutamsupport diposa aweze kuhakikisha kwamba ametekeleza miradi ya hii mwaka wa 2027 ambao unakuja, na ikifika 2032 zote tutasimama nyuma ya Kithure Kindiki kama mlima kusema kwamba akuwe rais wa nchi ya Kenya. CS Roko na nyinyi mkienda mumsalimia, anafanya kazi mzuri. Anaongoza, hata yeye ndiye the best CS za hii Kenya. Toriugo kegwe heshima letu likanenkanirwa, kama itapasuka wacha ipasuke, tupewe heshima. Gite kia ungavanani baugite ni kagita ka Tharaka kwibanga kuyukia gite giki. Kwijibwega maranyo yambirie kurethia indi tukwaria chuke gamba ng'ombe ni erithitie na kama muchioro tarithitie nuyo gwetu gwa Tharaka na kama ikatugekira mutigituro kimwe erethia igiterithia Tharaka ona Murungu tuturi agwa kanisa ya SDA la Murungu endete mono na kanisa mamangi ma erethia Tharaka ona ngavana kuma mugongoni uyo gwetu gwa Tharaka this time round gituma kia twina kio kiriro kira tukurira nuntu barabara chietu ikario gwikari gitonga wa Murugara akathire kiriro giku muthoro no ukinye bugwatanirite bwirite mwena omwe bugwatanirite muthoro no ukinye bwirite mwena omwe bukujanirite ogatuika giti kia governor niona rira kuigwa antu bakiuga barugamite baire Tharaka urongo Tharaka tukathura omwe ngai agatuonia njira thenera Tharaka rite tiete tuthura antu baire kiura ngekera ngai urigu. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka mbita Makena Uambabu.
Right, nangena kuna ati rogo chunga bana bwamero na tikiti ya kiama kia DCP mithikali ntorino rite thirikari we kamibango na mitaratara ya gitumi kienda kurita karikiri kinyamara kibina awite kubangira arimi niyo njire mbuthu na yampone ndi gukiria motoro ya kariarete ya kaitene kara kinyete ntere chemolatankari na reyene mbeo champempe ripoti duraniri ne mudhuri murioki Wangane mnene wa kiama kia DCP no mithikali ntori na nginya kuromba kitekio gavana nene kaunti Meru kinyite ntere cheke muitari nyaki East Ment North na rakojana gambeu cha kwanda au gite moroto jwa weja kuthithio ntububu ni gutigira ati kaunti Meru ikwithwe kithira mantu jegie mpara katika kaunti hii ili watu waweze kujitegemea, ili watu waweze kunjilisha wao wenyewe na waache tabia ili ya kungojea misahanda, na ili sisi wenyewe tuweze kuhakikisha heshima ya Meru yetu ambayo imepotea tuirudishe sote nyumbani. And that is why today hapa mimi nimefika tukasema, sababu tunaingia msimu wa kuenda kupanda chakula, wa kutengeneza mashamba yetu, sababu mvua inakuja. Mama nikasema kila mama aende na mbegu certified seed ya kuenda kupanda ili tuweze kulisha familia zetu. Mefanya mzuri ama nimekosea? Nonto mupango yuakwa yo change ya county ya Meru utumirita aibu ikinya narebu eri kwithireri neri kilimo eshima riayo da mbere riare aurire ndamwira ndirenda ku demonstrate ndi Nyaki East ndi mucie that Mount ya yanawezekana, na ndenda kuona ile example between now na mweri wa 10 ndiakura anto amenya aibu ya Meru weta kwarampe kuromba no ntu bampara na baina munda eungu enkwenda kuthiria na ntaimali mpare ingite ko no ntu antu beto no ntu bo weso bwa kuona mbeu imbega wakurea kuritano orimi boya uraba karimira uraba ekera fertilizer na mantu ya mingi na ndenda kuritana anto kwa fishermen anto bakwiwateria magwe bayebo baibongwa bopangilio yonko amberia ndai no ntonde yo amberia na mbecha cia kwa ndeni bwambethia ngabano Meru bogethera bokeya wambeo permanent utheri weta kurema bwe support wana aritingwe ba thirikari nturi akiringira ndebe netwa kiromba kwa kitiki kiongabana akiwa nonto niwe ukomba kukiria urimi na gutigira timpara iguthira ndene kaunti Meru wampa kura cienu no komenda cirombe taka ciarere kwana ni babu bwancethere kandi muno babu bunge kuri babu ibwiji butambe ndete mabo ya bwamba ikarne ndende rai bwangaria buru nende rai ndangu buromba buru bungwatile tuye tuone inya tukurie family cietu tesa sawa na nteburingae ndendo chokia aremi mundene bare mesio nonto kinya ithi itokwamberia na kia nto granda kia Meru Central nonto bokuthithia irio bia ng'ombe na raw material ya irio bia ng'ombe isani flour impempe ikoton na into binge warema ndenda kubanga mupangilio nekenda warema twakurira bio waurerwa bio ukona mbesa amana bubu mithikari nturi etho akiarithia manthige munino mutongirio mugongo niwe kithure kindiki urokonekana kaginte kaka ainyiritwe mithikari nturi akimwira uju yario mwake akurwa imbiti ukona imbiti tikoira mwana ukaira mwara ukarachokia ko sasa takendeke tutamuleta achane na fisi hii swizi ambayo imemaliza nchi harambe na muthiene etho akiarire kiatho kiria kirathirikite mucii munene Nairobi kiegia Meru akiuga uju kazi yao nasikia ni kubeba watu na mambasi ate kuna Meru Cultural Festival si watu wanapelekwa kule kunaitwa Carnival ama watu wanaitwa wapi anto bareke to Carnival au north ate ngawa na akili yako kidogo watu wetu ni kubeba wazee akina mama ate unawapeleka Carnival kuenda kuwaweka kwa kichaka, kwa hoteli, kwa kiwanja, wazee
wa miaka mingi wanalala kwa bila chakula na mbarindi. Aibu sio aibu? Meru Cultural Festival kebu ilikothithura Nairobi. Meru Cultural Festival tato bwiri kothithiria Meru. Muthuro Murioki mweru weekend mutirio Kangangi. Right, nangino kuna tingwataniro ya kanisa ya Methodist Raise kene ya National Light Fellowship ni ndikithiti nindi utungiria wa kanisa ego kinyira mendikithia kamite ndure ya Jomvu irathirite nindi baraba jokirie miunda yao kona kyoto ngwatano nende QI geta koti kithira bote thira bukithia tairwa ni bachoketie bori mitaratara na kinyama watho ya kanisa ekuthia tirwa kenda guchokia urungamia kanisa ne ya Anthony Kathenyai na ripoti ye na jirendiku. Patanire ya Kristo bamwe bakanidi ya Methodist ndi ya Rito National Light Fellowship na ila yudholaniti bamwe babalabale tungure bakanidi eno ili ule wale bishop munene kanidi ya nino Isaiah Deye leo ni beo militina kolio tungure bakanidi ya Methodist ndi ya bishop munene John Maromba kuinge mendeki dia makamitile ya tariru kudidio sonkoni kiri wa mbaba mugondo wa Jomvu kienda kwa giyoto antobala batu nyuro migunda yao. Immediate implementation of the recommendations of the Jomvu Inquiry Commission to ensure that justice is done to the helpless, old men and women and children who are dispossessed of their land. Wakristo mujue ya kwamba your resources have been used for the forensic audit to be completed. So ni haki kwanza, before anything, watu waende wakaangalie pale kuna nini. Kama kuna kitu hakiko sawa, kiboreshwe. Ngwata nirone kidija na mbele na kulia Bishop Maromba kuinge mendekidya maripoti onsunkuni boto miribu kigena kanidhani no na ile yona nilikigena kia milioni magana madhandatu nigatumirwo kanisani no kiri mwaka ngiri jeri na 13 na ngiri jeri na 23. It was revealed during the audit period the church lost funds to the tune of 600 million through pilferage, through fraud, through theft. We are also aware there have been efforts to cover up the findings of that report by those who fear most that they will be held accountable. Kulingana na ngwatendereni ya National Light Fellowship kethirwa ripoti no itingwa na antu kugwata gioto bakele kila koti ni gusele gioto giki. Should the leadership at the Methodist Church in Kenya headquarters fail to give justice to the Jomvu people, there are enough members of the Laity Fellowship who will do it on their behalf and go to court. Na ukaitaga kikundi giki na kila kiudholanitia Kristo baingi bakanithani ya Methodist ni kiulitie Bishop Maromba gutigiro garuruku ni bukuthithika kiri katiba kanitha eno na kienda kuleta mogaruruku monde malama kwendekana kuthithika kanithani eno. This is not a static document. It is a dynamic one. We can begin here where we found that it's not really good for us. Tutaboresha mpaka pale tutakapopata a document that is good for all of us. Nkiripotera Weru TV, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Rais William Ruto muthenya ruare ne kitege karona memba nkurukia ngiri 5 kuma ke kanisa ya Quakers kana Friends Church. Rais akiaria kiri mambura ya ugete kanisa na thirikari chitaga ngoire amunende nitumba kwethira ikiathura na wa Maureen kirimi na thurane ripoti. Karibu kwa ibada ya Jumatatu. Rais William Ruto akiaria na memba ba kanisa ya Friends bareba kumuriongerete garone ya rais na ugete Kenya ni ombete gukura bonene muno kiri uchumi. Uchumi ya Kenya sasa, I can speak with authority. Uchumi ya Kenya sasa ni dhabiti. Hatuna tishio la nchi yetu kukosa kulipa madeni. Hatuna tena tishio ya sisi kukosa pesa ya exchange rate ama ya kulipa ile vitu yote tunahitaji. We have enough
foreign exchange in our economy. And we have stabilized the economy of Kenya. Akiongera mantu mwanya ijagarukite Kenya kwa miaka 4 ethirite ari rais. Kama kuna mtu ambaye alikuwa na taswishi ya vile Kenya inaweza kubadilika, miaka 4 imepita, tumebadilisha kilimo, tumebadilisha mambo ya matibabu, tumebadilisha mambo ya ajira, tumebadilisha mambo ya masomo, na inawezekana hii nchi yetu ya Kenya ambayo kwa sasa imewekwa mahali inaitwa lower middle income, we must become an upper middle income economy in the next 10 years, and we must progress into a higher income economy subsequently. Akiongera kanisa na thirikari ikaritanĩria ngũgĩ kĩrĩ gũkũra gwa Kenya. Serikali ya Kenya, mimi nikiwa kiongozi, itazidi kufanya kazi na kanisa zote, hasa kanisa letu la Quakers ama kanisa la Friends. Nyinyi mnafanya kazi na serikali katika usimamizi wa mashule zetu. Maureen Kinya, Nteto Chaweru. Mmesema ni ile Yesu kurudi mara ya pili ama ni hii ya 2027? Tidia babikibiki kuma mare jathato na yageme ni bedrite nindi baitri mana montere chelare ara bedrite bakyara kiamantu mwanya yara bedrite yekareka nindi ki biachara yo bonda bari wanende kwinantu bedrite bakigambia siasa bagijita tungeria bonda na kulita murungamo yogi siasa gyutate na wendibo manigeto andeto Edwin Gatobuna chemaniti nabo bakirita ugebo ukurukira tongere bongo atenera itithia bikibiki kuma Ntereche Gembe North Gembe Central na South itithia bikibiki bamenerete bamwe bantu baraba gutumira marieto je ikundi bya kuiguna bongo mono kumakirira tongere baki siasa na renge kugeta mantu jatiagirete bienene bya siasa na bagatigwa bakiriri to reaunta kotheri tongeria reya akoya antu kinya akoya antu kithakene akoya akuruba nau akoya thurani antu ayeta abekira tubuti to reflector akagwana antu ba bonda asemanitie nabo ngwete gitonga na thani tumbia cietu nyingi itonga ingwete kente mutongorio bonda na itu muria gware no tu itonga ingwete na thani mbia cietu million 10 million ingwete na baskirikiana na ngunzi wingi na baija mbia cietu cia bonda power tutete kirio mothugu yetendeka akiwana boda na twetire ti antu ba bonda ete othwania umatumira bonthe abaringanira bathani reflector au abaupo antu bonda pa na ndiriu bariromba tongeria ikundi biteke bithirikari kana ore orengienda gwitaniria ngugi na bogutigira na kwaranire no tongera bo burio batu mwana siasa ogethwerende kukoloma batu twena sako ire njesti siama bionthe bire njesti eyo batu tothani cheki twege au tombe witethia na association ni Egembe ni registry na twebera kuma thai bakiagutha bakienda kuona tongeria babikibiki ibambiririe ukilukira atongeria batu inabo baba kuona bakiaria ba South Central na North na tukiwa itokaretia antu beto babikibiki eana kweana yare kinya bareretie mauguni jabo kwithira na ngwataniro ici ciitithia bikibiki bakiuga ni cithirite ikirwa na mothukangia na kuria bangi gwitonyithia kirichio kenda kinya mware onte orote gomyengwe ategethwe na rotheri na bati kwa ngwe negeye agethro aetaga thoma na kamyote bikibiki alafu manto yange ya security ya bikibiki monto bagwetherwa toya motwende tukuiria manto amainge ya wamba twetire nidhamu ibyo byoto moko twawire na akora na barathira barogwona bare au uti muntu inyomwe oroma kurwa na akora bonde kaba weto muntu etaka asia mutongere fulani na yeta ko peperisho ekero ne anto abikibeta atia baweti ko batu tukorea na tuwatanirite atukiwa turi amwe na uoke akuthoriwe ukwethia nteto iu twakara nthi ukubangira utiana kire batwe
ke mwana boda boda wethera no rete bibi boda boda ekuruare so ekundi kira ke organize no kumeke kundi ne ke boda boda no to ikundi bia boda boda biyo no enda atongoria boda boda ejo na njira ukakumira ndisene ejo ejera mwarine onto tha skuru cieto ningi ote mwana ombe ta kuma skuru aya kuruta bigibiki to mwata au aeta ku face seria nara kento kenge batu to kolwelia onto harassment ira mugona mwana boda boda na kwa ras customer na customer imbosi oge kento ko to komba ku kelweli bonene bato kwata mwana boda boda o lakete ni dhamu ekari o me batu to agwende seria Antonia Ntoto Cheweru TV kumegembe North ni Edwin Gatobu akaribantere chia kamukanya na mtura irachire nende kwene batarete kenyamara kyo kumania na dina yaroe bariwa nende bataroe antwara nende kunyerwa nekuro kinyande thingi onturani ogwati bogi mabo ekoro nende bare adira kinya kwagaroje ikutumite bakaga utheru ontubura kinya bwengethete burene wendo mirano neyo mandikyo twandeto makena mbabu no twandeto Kariba kamukanya na ntura iria ikuiretie wadia cia kariga ni bagutariria kinyamara kia wagi wa rojere bakuga kauroni kare bataga ni kunkinya ng'ombe ndang'ana kuro igendaga kunywa Roje totiona gento gya totadia gatyo twatwira konunka roje rweto totioga gatotaga keriani ng'ombe tia yatokanyithia bariuga baingi bao ni batiganirwe ni arume bao ni onto bwaruko batione roje rwa kuthamba naruo morome nware kigiatemire ora nandithengere kaikonunka ndirenguo jaburia kobora nguo gotiera kobora nguo kwanwa gora jaburia kebande roje roro kathima rotigota jaburia kebande momomi njake watu akera roje ogatonaga kia korara miuroni akoro tochoke kore akoro beto kuthira rwena maima ng'ombe tugata nguo ciana tutiana ya kobora nakio ana bakeya tore bengeria kithimani otugo thini bogatae roje bakeya batie roje ana konunga itwanungire tutionaga roje ito twetegeni kendeke muthamu anjoke ni batariritie manifesto ya umo wao enkithurwa engavana kuria engikira ruji igonga ukanda tweka ngavana wa muka mbamba kuraitha kathina kare ndaraitha kathina kare ngabaraitha mbere roje irumotie roje na mwangi rumotie kemwa kenjwa kamukanya kekenge kenjwa mbutoko nara kwa bagitongwa kanyweria nara kekombo kekenjwa bwagataini ogo ni bakuromba atongoria bao batongoretwe ni ngavana Muthomi Njuki na MC wao Kinyua ZDM gutigira ni bakubekira ruji kware Njuki wanwa Njuki agatokera ni mamaito wakegweto mugeru manyukwe mariko mautwira na totona mamaito retwa muthuragare totare nwe tokemuringira kurare atatwira bukenjiri banyukwe ndi atwira bukona banyukwe mukero ni nyukwe ye ngobotha thirikari bakawaro bauye to muthurare twetwe kuyona ngo njoke ciaurire kuma ntigwen totimuonaga na kuma ria twathuria Kinyua CDM tiata kinya gweto ntoria kamukanya na najagarira endaga kura ngiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabu urimi mukumantere charo nyenjes neje tena utapa kinende ararimi bakomba kuwato minyo na njira ya mpwena ya odho kere app yake ya Trend 360 nende kambuni no chumbe gwitana arimi utumiri bombeo na kinyanda wachiona njira embudo taurerita mwane kia kwa dhira watumira 360 ugaukagera iroko ugakora kambuni fulani kambuni irenda kwendia muthemba wanio wa mbembe kana ureigwa mundu ta kaunti ya Embu ni irenda kuthondeka undu kana gwithandu mucemanio riria wikira imero ati ngari tindekiriruke kinywa maguta ma kaunti mbeca icio no ivote gutumirwa igakorwa rivenyeria gwikira ngari maguta ikorwe young people aria maina thimu nio maratumirwa gukinyia ndeto iyo kuria mashinani na angikuwa no wona mwana waku no wona uguo akorwe nike wa post ora no kuvota gukwereithia wega koguo information igakorwe kiuma varia grassroots na no makorwa makimenya maundu
araka muno kono ni twize ondu urapeni vandu tumenyaga thaisi urekika thini wa mitandao iria twine lakini mune maundu maria marekika thini wa porori guothe but tukavota gukinya maundu marekika instantly maria maratethia mukulima maria marateithia ngikora ni taria twana thina wa murimu wa covid thikari ni atumire mbia nyingi muno ikienda kuonithia porori na andu wa porori uria magirwe ni kwigita na murimu tucio ni mangia video ya ingia korirwe ikinyite bari ikinyite thaino ni mangia hote gutumira mutandao toyu na makorwe ni ma save mioyo mingi muno iria yaturire nundu gukorwa twanyitire information ya kwigiriria very na nende yotigere mwaka yumwe mbere ya kithurano kia 2027 na siasa ni banjirite nende kwile baba echwanjira iria kethira ibongela katharigi siasa baraba ingine ni bedirite kinyaba kioneka kugambia karigo chiandikithia na wingi bakura kama ya IBC ni wetithite na mbere ochandikithia bo oningo nende ndurani terono drone na nende rotoketha tukiarira kia kire the Monday perspective. Kithurano kinene kitieria mwaka yumwe na kiumia kimwe kintukeruari na bu nikorania ura wendea kumeria matageti kinya kiriko kia gisiasa kithira obona kwenda ochinda thaina karitendi ayukia karatasi na karamu na kinya kunywa ina chocho kura mutwa kiringa mathabu ya siasa chiakie. Na tukailia getika mutungeria wa nthiguru na munini okie nete nende kiombete kwithira kie kuchairia miario kathumba na mathabu ya kuringwa bonene wasikie wasisikie ni sasa si sasa Gachagua akionania uchamba bokie na kuwa we aina milioni mwanja chekura ira aina maitethira ikiringa ira William Samoei Ruto kura Ruto nwe akiwa bwanto ba batio mumenya kenine kia siasa. Mmesema ni ile Yesu kurudi mara ya pili ama ni hii ya 2027? Oriu ngabana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga urani mukama wa kiama kia ODM kira kithirikari ne rungura broad-based government au wete kinyabo ba kamalua nonto baina tunamba to tokura. President William Ruto has made a decision that many people thought could not happen. Many people felt that the house of Kenya, the house called Kenya, some people must be outside for some people to be inside. ODM wanataka nini? ODM watadai wapate deputy. House called Kenya, some people must be outside for some people to be inside. ODM wanataka nini? ODM watadai wapate deputy president. Na yule mtu ambaye amekomaa, amekuwa na baba miaka na milele, ambaye amekuwa waziri, ambaye amekuwa deputy party leader wetu ni nani? Anaitwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Tukailia baraba chiandikithitie kiri uringi kura mwakeni wa 2022 rutere rura Mount Kenya East Meru ni atungiretie ina nkurukia kura ngirima na mwanja mirongo mwanja na yele ekabiato ni Embu leo kaunti ya Tharaka Nithi kaunti ichi thatu ni chiari na ringi kura milioni 1 ngirima na thatu ya mirongo thatu na banana mana thatu ya mirongo mwanja na bathatu rutere rwa Mount Kenya West na ruone rwari na ringi kura nkurukia milioni 4 barabonde bonanetie wike kura chio rutere rumwe na bonendi ikona ni akire mara kiwateni amwe kithurano ni kithiru ne kiare na kura nkurukia milioni 5 na kukario kurikano Rigathi Gachagua na inyeletie kire mara kitethira kiita na wa amwe na CS Geoffrey Ruku kuwa kire mara no kitanirwe ati wakati Profesa Kithure Kindiki sini wa hii mlima, kwani kuna mtu ya mlima zaidi kuliko yule mwingine? Sasa tungangane na Kasongo. We direct all our fire against Kasongo. Kuma tariki 30 mweri wa 3 mwankira tariki 23 mweri wa 4 mwaka yu aringe kura babero nkurukia milioni 1.8 iba chiandikithitie ukia kuringanithia aringe kura ba amwe na baraba chiandikithitie mwakeni wa 2022 baraba arinkurukia milioni 22 bakethira nendi baikinya kwe milioni 24
na bu kurikano wetu titalite baraba kaichandikithia ndeni ya mwaka yumoyo tiere kana baraba chiandikithie mbere ya wandikithania bu kwambiriria mweri wa 3 mukarigite wa kiama ya miankana idurano Erastus Edung'ethekon na kiama pakie amona bondi betithite na mbere uchiandikithia boringi kura na mbene ndikirigiro kwithira igita na mbere witia kukario kurikano endeni ya kidurano kinini kia Olkalau Rigathi Gachagua na kiama kyake kia DCP nibethire bakithamba kia UDA bonene na bono kone kioboni uchamba buranende Gachagua ainabuo asiyekubali kushindwa sio mshindani. Sabu ya namba iyo ya tedia baingi endo woina nukithirano yakirite kana utiombo ya karirande na kuyabangania boya Phineas Imana Ndato Chaweru right na rune ndi rora tuketha tukiara kia urogweru ariki mubango ya demand perspective tuketha tukiambiriria tha yende bere petra tukiukumakiruo pedre nkiwera moneto madidi urogweru ari au kari Purity Richard oninko wari akwa nyumeka ita kana nyumenda kathomba urogweru ari ndi turenda kumea namba chia uringi kura ura chithirite ikarakari kukioneka ndio musiasa mno ndi kirite kia mutungire wa